le bulian hana ko ih malam ba ko pedang tahajud lung hotel lung dengar ba taboh bengah abu nekeun dan terang de lung dengar punan abu hotel pegangan penuh harap guatenyan ke lung tim du ke sesi jamaah lung jaring-jaring hana kenang lung sesi jamaah boroji ban je ke sesi najik ke sesi jamaah tiga najik ke sesi jamaah kanggota sesi jamaah telingan karena mungkin hai kalau yang kepilih legure meyakan bak rumah bak pengajian inang kepeduk long jalani karenanya amanah bak taboh ton adanya neken lebu di bala bedot dayo tahu daya ubiraya urang kopjai tabut kita tufah tetapi tahajud hidayah hana tahu benar orang baik bala bedot mengingi mengkalang-kalang yang karap kena tanya rap-rap haji ilung kepingin lung kena tenang hati abu ni tapi hana lung tong cara makanya awak hati duduk lung sa bak para pemimpin hatinya gure-gure menyana percaya insyaAllah lung kudu ke seti jamaah kali lung duk lung ke kabak be kadua kah tibah gop du anjir ilung hawa lung kalinya seti jamaah duduk lung pegah-pegah bangun nak pilih lung beje ke kabak jamaah orang ragu pakan ilung jarang dah naik daya kalau tu biar lung ya kena lung ya ke dia lian tibuk buta-butanya tibuk kalau pegat-pegat memang lung kerja idih likut pagi maya halur rumput kontrol maya jamaahnya deh tat karena tu masjid yang pindah jalan kau panjang pertimbangan duduk lung pegah insyaallah lung tanggung jawab kalau seandainya gagal hana lung perih habis wadai lung akan mundur lung siap mundur daripada kabah ka jadeh wadai lihat jadeh kita yang visi dan misi mandung kabahnya kita yang putra program jamaah kalinya lung jawab turban jubah inti tahajud hai itu rau barakan tahajud ini mudinya pribadi-pribadi idron tim ya aju kan peraturan karena nyan kalung pegah peraturan berarti perjuangan kabah kalinya jamaah kalinya untuk pedang tahajud leh selesai pilih hidih komplek putri tingah bengah merempak ngabu bilik lung samping kerati yawai bahkan dolar ada yang liabu tetru laporan tahu kabah jamaah gepegah lu cia kena dah nak tetet le tengku Zulfikar Fikar Jakarta tengku niojak le abu kan tu lu mudah lu ya keban program jamaah kalinya target utama abu tahajud punya jubah ka pegah-pegah tidrodro karena pakai jubah turupan karena tidrodro sogo karena tidrodro walaupun ego kuning mendu ai tu go goroi urang goroi mati mana wadai tiga ego pula di temayang tapi nak kana putra program tahajud nak pegah lebu nyen menyet kedi mu pegat program semayang tahajud nyen peraturan baru betul ya bu ata baru menyet kedi gagal bagi berarti kalian kita coba dan insyaallah ngan doa-doa abu han gagal abu mendoa tehat dah buat abu mendoa ke kamu tadi jamaah semoga cita-cita abu terus insyaallah nak pegah labu tapi nyen ata baru berang-berang gaho maksudnya berang-berang gaho nanda ilung ku poh urang teh hai bedeh ya abu hanya poh-poh menjanjian teh berat-berat hilabu tiga abu ku poh ai nampak yang gang dolar abu pintu ku berdua aja muka pikir dah pakai ilung hana deh pulain mata long yang deh abu dah nak karu-karu pi thoi yang poh thun ibalah teh hai je menyai je alamat kena juga dipui ku pernyak orang angkau fikir hi thagai che ku ada kenang palit tan tha boh ur tu le
le berlian nya long deng le berlian lung mati ngan tahajud anak ku malam tertuh uro lung menjaga malam ku peladim ada tubuh ku mengkaui tegedi menyetengun ku malam lazim ada lung bulan wadianya ku raya kauian bandan hai ku pegelah ngak bet dengun lung tumpang aneh mata Nescafe biasa ku jip hanaraka yang bubuk Nescafe yang ku mu agak tong menjadi kena filmnya watianya ku ga akai ku ban pedang tahajud kalau ke pegang pelantikan kalau ke bagi awi ka siap dengan baret lengkap dengan senjata maka tamang lang tugas malamnya lung pun jatah jeut ke lung terima amanah ba abu tahajud nyainan terbaca langsung menjid terbaca program-program sekti inan terbaca gebaca data inti isura lung tiga truk lengon lung kakuma kemenyanyian peraturan nikah nyan kan awaknya kena paliat kah tang kena ro sebab abu mereka pegah bibit insyaallah ngan telung gure insyaallah subhanallah mulai druk leh lung pedip mi tu boh lung pegah pengumuman kepada anak dua yang kajaga tulung pugongan pakai kupiah jak bakulah tanya akan tapuju Allah dengan tahajud anak tahu pada bengah nyan pun kong yang hana hulang pu bagang dolarnya hana hulang pu mutabo lom pegah pengumuman lo hana lom kusu dada berikan karab lahi tapi kalau ke pegah lah bu baik barang kau lom kusu dada ya Allah dan ku butaleh ku kali manya hana taleh lom kalinyo hana taleh li ya Allah lom dalam e juga dolar kok gak ku temu kau nyana awak dengut ya ku kutu ai kurut punyong kurut jarawa bedah hanam dua bedah jai tak fahlai pakai kubah Allah lan temenji yang menua berterang hati anak mek yang taleh-talehnya bedah ju tuoi cok kupiah karena awai bedah hantip dengan ku cok kupiah ku juk dengku kupiah mangka cekok gak kai kok gak ilang ro ko hiran ku pakan kayak kamu no barakan hana aku lagi yang budoy nanti yang bangkui ke balam pak nyo antara urung nyo ino menyangkui ke balam lagi bunuh ada pegah tapak bele lu Matiga bukan lung pugo na yang tinggal kupiah lung juk kupiah yang tinggal bom sabah kujuk bom sabah karena lung kalamnya anak miat na bom sabah tirai yang kujuk bom sabah berarti jinyo menyetek ke dia tuai bom sabah kuyi lam ndru abi bade mun buat tahajud target lung gang dolar nyam takai lung target lai hana thalung promo berarti yang beliannya gang dolarnya pun normal tiap bunga lung lang pilih lung ya pugo hana kupo muti draw riang be ile ku sebut mu kucut nyenta be ile ku cutnya mu ku perumahan lung man bak taku lung pu beda menyamumang ku uru le mantang nanya minta periksa na mantang bukti sejarah cita jimetin tayang-tayangnya uroy hai kaje ku gure-gure kadang na gini nyan watenya ya pegah-pegah engku thup kagak kai tabak program menyamurutan ngelung rayu je masalah enak rayu ju nyarakan dolarnya jaring-jaring urung lewat pakan jaring-jaring lewat boy met lewat nanya menyakan gade oh mereka kuhai padahal kuhai ku ya blobu ta akan ngaja ta thongu ka lu hai kaja ayu kuno le ta geng ku jawe the le bo mano ikiram yang kata hei menyakan kenang paliat ka gade oh dong ku khem jaring mati lagi mano kamahi ka hanak bingkeng ku ka theo dah ji long ada thai ga kai ku awai bersikot awai man tu dah wat tru urang kenau dayah ga aju anek ke keun tunggu yang god nabi ke ji yang bro ni jok gron mai long thidra ku bena bro go masapai ke lo bena bro nya mu ku podu raju ha ku sabar berigen bingkeng macam-macam lah le berlian leh dedang lungyang kapunoh urang lan temenjit awai kita nak buat gandolar punoh temenjit nyan paling hana urang bak trai et di tengah kena na urang daerah me 200 500 yang kana lang temenjit
nyo kata deng tamang belian kepegat natanya le abu kiban alhamdulillah abu nyo thang karap dia ke dayong doa ba abu etna yang kabada gang daular abu kabeh hidren dan awat deudip mi kai depur dren garoi tinggai deh Sarawak tinggai gang Al-Fatah gang Fatah tinggai yang gang eri-eri jeut bacut-bacut get tapi nyo abu untuk ngak bagah ijak kapeh tak balik cara bacut kiban tak balik cara bacut hai tak ci pegah tahjud nyo peraturan hanya ke kelata pegah peraturan betul ya bu al-haqu bila nizamin yaglibul batil bin nizam maksudkah kiban kapeh tak tepot hangin telat ngadeh nyo peraturan be berat-berat get nempuh get tente sabo ati talhu ino pak posko kuda belah di Sarawak ada hu tente cah nak pindah-pindah ino posko ulu kuja berarti nya ka hu tente long nya hana trip le kuja pengumuman nak kenal pengumuman jemun kadang yang bagure-gure ke jam poh put lewat 15 yang be kapegat masalah kapilih 2 menye perle halaman katren bubaga menyahana kapre hilung ibili nyan tiap bengah pengumuman teruk dah kuda keru menye kana huwa fa ke kajak bubaga menye perle be mendarah kapluang mantang ku apai tak trip aku baca tanya ngat paning pengumuman nyan wate nyan me kutum me urang telat ike thamanji mahambu kutupan alhamdulillah dodo karena tapak tak payah lawan jiwa aku kenyo yang ke mujahadah ke yang ke mujahadah payah lawan jiwa yang kepingin jiwa kiban le kepingin nafsu ba ataya hana galak Allah yang galak Allah han galak nafsu yang galak nafsu hana galak Allah tapi turut nafsu berarti bungi Allah anjir menanti tanya masalah pulain makanya kata-katanya tahjud yakin mendoa ba urunsi Tuhan yang tinggai sayang kepada gure insyaallah menyebutoi getanyo tatu puat ro temate nyo katruk wate untuk tapu dibro